Oh, wey que hem a las cartes. Sabetz per nus que hem sovint a les cartes una activitat her popular, que hi ha, per exemple, la batalla és conuda o obert, més pas les dues a l'encop. Gagnat. Opa, ici. La manilla, la quenchada, lo tarot, lo bridge, lo poker, més un cop mei, pas tots amasses. Berlan de Maniu e pas de reis. Scoopy, la barata! E au bet miei dos jocs populars que hi ha donc la belota. La belota que és més popular pramu les regles que són més simples. En fi, sustot taus qui les coneixen déjà. També l'homonimia francesa entre una carta e una carta n'est pas la mateixa en occitan. Si parlam de geografia, que diseram una mapa, quan carta es podrà dir tan pla. Per contra, si parlam de carta de joc, ne podem pas dir una mapa. Que cupi! E che passi per la D32. També lo vocabulari que canvia d'rin. Per exemple, trèfle n'es dit pas treu, mais patte de gat ou flou. Que cupi! Et que hi parlier d'ab le cœur. N'es dit pas lo co, mais lo cul. D'ab R à la fi. Mercès de Penabisa. E que ocupar aquí? Non, oh, que bana. Ets a les cartes, hen l'engenuste, et c'est perdet que podet tostem fauseia. Tu me fends le cœur. Le cœur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est là ce trèfle qui pique ton cœur, chaos et ligne.